Eugene Official. Yes, ni inkuru nziza rero, ni inkuru y'ibyishimo ku baturage ba hano i Murenge aho mudukurikiye muherereye. Waba rero uvuka hano i Murenge ukaba utari i Murenge wibereye mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, waba uriyo kubw'ubuhunzi, waba uriyo kubw'izindi mirimo runaka, nagira ngo mumenyeshe ko rwose kuri uyu munsi cyangwa se muri aya masaha mbazaniye inkuru ikomeye cyane idasanzwe. Byifashe bite rero sasa nyuma yuko urugamba rungana n'amasaha 48 yonyine atarenga, birumvikana ubwo n'umunsi umwe wonyine aba basore ba Generali Charles Sematama batangiye mu by'ukuri gutangiza urugamba rwo kubohora ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana rero tayari tugarutse muri studio ikitaraganya kugira tubagezeho akandi gace kamaze kubatonda. Muri make tutabatindiye, reka tubanze tubabwire ngo Rwitsankuku tombe. Iyi Rwitsankuku rero twari twababwiye mu kiganiro cyacu kibanza, ngira ngo murabyibuka abantu mudahwema kudukurikira. Ndababwira ni bayiraye hafi cyane ndetse ingabo zimwe na zimwe zo ku ruhande rwa Kinshasa batangiye guhungisha ibikoresho. Niko byagenze muri iki gicamunsi, nyuma yuko babanje rwose kuransa cyangwa se kugenda banaga amabombe hano muri kano gace muri za Mikenke. Donc batangiye babombarida basheringa muri bya bice bari bambuwe na Twirwaneho. Birumvikana muri za Mikenke barasama amakompora menshi cyane. Ndabyibuka Afande Rugabo yavuze ko rwose bari kuraswa cyane, ndetse n'abaturage bo muri biriya bice byabarenze, bikorwa remezo byangiritse bikomeye cyane. Abashobora no ba Generali Sematama niko gufata icyemezo, baravuga bati noneho reka aho umuriro uri guturuka natwe tuhasange tuhazimirize. Niko ro guhita bafata icyemezo, bataka ahantu bita Rwitsankuku. Ubu tuvugana rero bidasubirwaho confirm nkuko amakuru ari kutugeraho. Iyi Rwitsankuku yamaze kuba nayo tombe, ni tombe 100% ni kubwira ngo yamaze kuba ifatwa na Twirwaneho 100%. Wumve ko ari amakuru yizewe ndetse 100%. Ariko abantu musanzwe mudukurikira ndetse mukunda n'ibiganiro byacu, murabizi ngere nagiye rwose mu minsi iri imbere nibwo nabahaye ubuhamya, ndabateguza ndababwira mu by'ukuri uko byaba kose mwitege ibikomeye cyane ko ubundi bakimara gukuramo iyi centre ya Minembwe bahise bagira strategy ko bagomba gukomeza urugamba mpaka bakagera na za Puezero, ndetse bakarenga no kuri Puezero. Ndagira mumenyeshe ko buriya na Uvira mutangire muyitege, nta wundi uzafata Uvira n'ubundi ni Twirwaneho, kuko M23 yo ibyo bintu ntabwo babyemerewe, bigendanye n'amasezerano bagiranye mu by'ukuri na Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo kubigendanye na Minembwe icyo kintu rwo na Uvira ibyo byo mu byibagirwe, bo mutangire mu babare ko bagomba kuba bibera aho bagomba kwibera. None akandi kazi kano muri Sud Kivu kose kagomba gukorwa nande na Generali Sematama ndetse n'abasore be. Kwikubitiro rero tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Mwese aho muri muvuge muti mu byukuri Rwitsankuku tombe bidasubirwaho. Ntabwo ari amakuru gusa, reka tubanze twumve imbamutima y'abandi baturage cyangwa se y'abanyamurenge icyo barimo kugenda bagarukaho kubigendanye n'iki, kubigendanye n'itombe. Aka gace ndagira ngo umenyeshe ko niko gace konyine kari gasigaye kagomba gutuma mu byukuri Puezero none ihita igira ibyago bikomeye cyane, ndetse ntekereza ko ubu nabo batangiye guhunga. Ndagira ngo ibyo byose rwose mbikumenyeshe. Vise wiriwe neza? Uri neza bwana Fighter? Urakomeye? Ndaho nakomeye. Rwitsankuku tombe? Rwitsankuku rwose imaze kwigarurirwa na twirwano nk'uko itangazo rya Mavugo ribivuga. Nawe amaze kubishyira hanze. Mavugo amaze kubivuga rwose, avuga yuko nyuma yuko bafashe uduce twinshi dutandukanye mu masaha 48 bamaze gufata nibura uduce tugera muri 4 nk'uko abivuga. Yego. Akagaragaza yuko n'ibindi bice bazabifata mu bihe bitandukanye kubera ko AFM Ventura twirwaneho ikorana determination ndetse ifite n'ikirwanira nk'uko mu itangazo ryiwe abivuga. Yego. Ubu rero umwuka niba usibye kuba hari ibyo umaze kwakira kwa wenda bituruka kwa Mavugo, nta yandi yo ku mpande urabona agendanye n'aka gace ka Rwitsankuku, kuko nje umpaye amakuru rwose ampaye arimo araguruka nyine, arimo ariruhuta cyane, arimo arashaburiya yirukanka cyane, ariko sinzi niba wenda wagerageje kuvugana n'umuturage nko mwaka gace. Abaturage baratekana ku buryo bagira icyo batangaza kubera ubwoba bwa koalisiyo bafite. Yego. Ntabwo turabona uburyo tuvugana n'abaturage batubwira uko babyakiriye, cyane ko ari ibyo bari bagiye basaba mu bihe bitandukanye. Yego. Dutegereje kuza mu kanya yenda mu makuru ataha twaba tubonye imvugo z'abaturage uko babibona n'uko bagaragaza ifatwa rya kariya gace baryakiriye. Hanyuma nubwo bakomeje kugenda bafata cyangwa se agenda begera imbere, ubu twavuga ko Puezero nayo bisa naho biri kugenda ibyayo birangira, kandi imbaraga ziragenda zinagaragara ku buryo kuva turamutse tunavuze ko no mu masaha make cyangwa se mu gihe kingana n'umunsi umwe ishobora kuba yabaye tombe, ntabwo twaba tugiye kure. Urebye uko urugamba rumeze ugakurikiza mu minsi yashize uko twirwano ndetse na M23 bari bamerewe nabi na koalisiyo ya Kinshasa. Yego. Ubona yuko iyi koalisiyo yagize imbaraga zitandukanye n'izo yari ifite mu minsi yashize. Kuvuga yuko Puezero nayo twaza kuvuga mu kanya ko ifate ntabwo byaba ari ibintu bitunguranye bitewe n'uko urugamba turi kurubona ruri kugenda. Yego. Ubona yuko AFM 23 turwaneho imbaraga bashyize ibohora rya bino bice cyane kugira ngo barindire abaturage bari hano za Minembwe bamaze iminsi bataka. Ubona ko ari nyinshi ku buryo n'aka gace ka Rwitsankuku bitabatwara imbaraga nyinshi, cyane nk'uko mu bindi bihe byagiye bibagora kugira ngo babafate. Yego. Na Puezero nubwo hari imbaraga nyinshi za koalisiyo, ubona yuko mu bihe bidatinze bashobora kuza gufata. Hanyuma Vise tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo turabona n'andi makuru menshi atugeraho. Hari ingabo za Kayumba Nyamwasa zimwe zo mu mutwe cyangwa se zitwa ngo ni P5 nazo ngo zirimo zirakusanyikira hano za Bijombo, niba zije gutanga umusada, niba zije kugira zite, niba zije gutangira, kuko amakuru ndimo ndagenda nakira nuko yewe twirwano ngo ishobora gukomereza na za Uvira inzira ikazifungura izifunguye. Sinzi niba hari amakuru waba ufite kuri izi ngabo za P5 ngo ziri kwirunda ahantu bita mu Bijombo. Amakuru dufite nuko P5 nyine urabizi yuko ari umutwe we na Kayumba Nyamwasa bimaze iminsi bigaragara yuko winjiye mu imirwano iri muri Kivu y'Amajyepfo cyane mu gice cya Minembwe ndetse n'inkengero zawo. Yego. Amakuru dutangarizwa n'abantu batandukanye bahari bagaragaza yuko mu bihe bitandukanye Kayumba Nyamwasa n'ingabo z'u Burundi bafatanyije bohereje ingabo zabo mu gace ka Kuwabiziba, aho bita ngo Kuwabiziba. Yego. Naho bita Kurebeza. No mu gace bita Buhonde, ko aho hantu ari muri groupement ya Bijombo,
ko abarwanyi ba P5 rwose bari kuhakusanyirizwa ku bwinshi guhera mu cyumweru cyashize kugera iyi saha ko abarwanyi bamaze kuhagera utababara kuko nk'uko suruse zacu zibigaragaza bavuga ko ari abarwanyi benshi kandi batwaye n'intwaro zitandukanye kandi zikomeye nubwo ubona ko nk'uko na Colonel Rugaba bitangaje zimwe bari kuzifata nk'uko yanatangaje ko hari ibikoresho byinshi bafashe muri za Mikenke ndetse bagafata na drone n'ubundi aka gace ka Bijombo n'ubundi karimo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta harimo harakusanywa izi ngabo za P5 ariko hazanwa n'intwaro nyinshi ku buryo ubona ko bari kwitegura urugamba nubwo ubona rugenda rubacanga mu bihe bitandukanye. Aha turaza kugaruka hano muri Repubulika ya Demokarasi kwanza reka tuviro mbere uko dusimbukira no kuri inkuru mu gihugu cy'u Burundi kuko hari amakuru ko muri RDC igisirikare cya FARDC ngo cyazanye mu by'ukuri abacancuro bashya bavuga ururimi rw'igisorovado niba ari igisorovadoro niba ari ruhe rurimi bwoko ki abacancuro by'abacancuro bihagaze bite? Ndibyo amakuru twabonye nuko raporo y'impuguke za UN biragaragaza yuko Perezida Tshisekedi ndetse n'abambari be bakomeje kuzana abacancuro batandukanye mwa kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego iyi raporo yakozwe n'impuguke za UN zigaragaza yuko nibura abacancuro bagera muri 300 bahoze mu nzego zishinzwe umutekano muri El Salvador baje gusinyira amasezerano na FARDC mu mwaka washize wa 2025. Yego bemeranywa kontara yo guhera mu kwezi kwa karindwi ingana n'umwaka umwe aho abo 300 baje umwe akazajya yembwa amafaranga angana n'amadolari 4225. Yego nk'uko babigaragaza bakavuga yuko bamwe bahise bajyanwa za Warikare abandi bajyanwa Baraka abandi bajyanwa Karemi nk'uko iyi raporo z'impuguke za Loni zibigaragaza. Aha nguko rero ngayo ibintu ntabwo byoroshye twigire mu gihugu cy'u Burundi iby'abacancuro nabyo turaza kubabona ku rugamba batangira bamwe kugenda bafatwa amateko abandi babarasa. Tujyane mu Burundi haravugwa ikivise mbere uko tukurekura. Mu Burundi haravugwa amakuru menshi cyambere cyavugwa nuko ejo ku munsi mukuru wo kwizihiza ubwigenge imyaka 64 irangiye igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda bibonye ubwigenge. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimiye abasirikare batandukanye ariko by'umwihariko yashimiye umwe muri bo mu basirikare baguye Puezero. Yego intwari avuga yuko ibyo yakoze ari ibikorwa by'ubutwari kandi akwiye kubishimirwa. Ariko no mu gihe abandi bagiye babigaya bakavuga yuko gushimira umuntu waguye ku rugamba ariko atarigeze amwitaho mu gihe yari ari ku rugamba ari ubushinyaguzi ko icyo ngicyo bagifata nk'ubushinyaguzi nk'uko bamwe mu bagiye babitangaza bagiye babigaragaza. Ikindi nuko yagaye ibihugu byavugaga yuko atagira intwaro kubera yuko akarasisi kakozwe herekanywe intwaro zitandukanye nyinshi bavuga yuko ari intwaro zigezweho igisirikare cy'u Burundi gifite binyuze ku muvugizi wa gisirikare cy'u Burundi Baratuza Gaspari yavuze ko izo ntwaro ngo ari izo bifashisha hirya no hino mu bihugu bitandukanye ngo bacungera amahoro ngo ko bari mu buryo bwo gukingira igihugu cy'u Burundi nk'uko mu magambo ye yabivuze barazerekana ndetse banasubiza abantu batandukanye mu banyamahanga ngo bavuga yuko kino gihugu nta ntwaro kigira. Ikindi cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi nuko abasirikare bagera muri 4 bahawe amapeti ya gisirikare bakuwe ku ipeti rya Brigadier General bagirwa abagenerali. Harimo bita Didier, harimo bita Bibonimana, harimo bita Ndabashinzwe ndetse no bita Ndorarigonya. Ndabikunda bose rero bakaba barahawe ipeti rya generali ejo bakarihabwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aha bise twakurekura rero cyangwa se niba hari n'izindi update ufite ukazitugezaho ubundi tugakomeza. Ndimo ndareba ukuntu na teresharije cyangwa se nashakisha Fande Rugabo hareba ko mubona ku murongo. Ikindi kivuga nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga yuko Perezida Cyril Ramaphosa Afurika y'Epfo agiye kwagira urugendo mu buryo bwo kuza kurwanya Ebola aho yemeye n'inkunga ingana na miliyari y'amafaranga ya Kongo yo kubatera inkunga kugira ngo babashe guhangana na kino cyorezo. Numva nabahuretse mu buryo kugira ngo ushakishe no kugira ngo
abe yageza ku badukunda ndetse n'abadukurikira uko urugamba rumeze. Yes, urakoze cyane Vincent. Aha, ati rero rwose ati urebe uko twareba uko ibintu byifashe. Ibintu se byifashe bite Mutaramu Vincent? Ko ingabo za Neva ndetse na Gisekedi ziri gukubitwa byo ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo nongere mbabwire aka kantu. Abantu mwavuye mu bice bya mwabavuga muri za Uvira, mwavuye muri za Uvira, nimwitegure mutangire rwose mukweture inkweto, mwitegure iminsi imbere mugiye gusubira kuko ndabona umuvuduko. Abasore ba General Charles Matama barabivuze, icyizere ntitwabaha icyizere abantu bagose n'abantu bari guhangana n'ibitero bya Minembwe byanze, ngo ni gute bashobora kuba bagera mu by'ukuri muri Uvira. Ariko imbaraga bari gukoresha ndetse n'umutima w'ubwitange, ndakurahiye ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa nizo zishobora kugira ute, nizo zishobora kubikubwira. Uve kuri babandi bandika muri comment babeshwe kandi bari kubeshwa, kumbi ingabo zimerewe nabi cyane. Ndagira ngo rero tuhirira hanga yari update, turagaruka n'amakuru mu buryo burambuye mu yandi masaha, ahubwo tubashimire ukomeze kunogerwa n'izi gahunda za Eugene Official. Andi makuru mu yandi masaha munogerwe na gahunda zacu. Mwakoze cyane, turabakunda cyane.